Hi everyone, today is Wednesday, October 22nd, and so far it's been a relaxing start of the morning, getting breakfast, taking a shower, doing some cooking for batch cooking for the day, for the week, um, and spending the afternoon with my kids and a couple evening classes. And yeah, that's about it for today. Hola a todos, hoy es miércoles 22 de octubre y es un inicio del día tranquilo, desayunando, preparándome y haciendo um, de la cocina para la semana y, y luego en la tarde voy a estar pasando tiempo con mis hijos y eso es todo para hoy. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est mercredi, c'est le 22 octobre et c'est un commencement de, de la journée tranquille. J'ai pris mon petit-déj, je me prépare, je fais de la cuisine pour la journée, pour la semaine. Et, euh, et après, l'après-midi, je vais passer du temps avec mes enfants. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hallo an alle, heute ist Mittwoch, der 22. Oktober und heute ist ein ruhiger Tag und ich habe mein Frühstück gegessen und ich mache viele Dinge in der Küche für die Woche und ich werde Mittagessen mit meinen Kindern zu essen und danach habe ich 2 Stunden und ich habe die Abend mit meinen Kindern. Und das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è mercoledì, è il 22 d'ottobre, è un giorno tranquillo per cominciare con la colazione e preparare il cibo per la settimana. E nel pomeriggio ho tempo con i miei figli e, e alcune lezioni stasera. E questo è tutto per oggi. Всем привет! Сегодня среда, это 22 октября, и сегодня это спокойный день. Я позавтракал спокойно, и я начал готовить поесть для недели. И этот у меня будет обед с моими детьми, и также и несколько занятия вечером. И это все на сегодня. Большое спасибо, пока.